April 2021. Isolated, alone. After living my life in Japan, I have to be in quarantine once again. Since January, it feels it's the only thing I've been doing. The outside world is no better. Left Japan after the first state of emergency just to land in Catalonia during the county confinement, and knowing that here too the situation is quite bad. They began with the vaccination programs by age groups, starting with the elder. But at this pace, maybe in 2022, I'll get my dose of COVID vaccine. Got to be patient in this hole for another year. Because outside seems to be a COVID zombie apocalypse. Well, at least I'm home. Ara que ja se m'ha acabat la quarantena, que havia de fer per 2 setmanes des de que vaig tornar del Japó, resulta que estem en confinament comarcal i no podem sortir de la comarca o creuar cap a altre país aquí dins d'Europa. Aleshores, vaig agafar la moto, que això estic moltes ganes de fer-ho. Heu vist ja quines samarretes més xules que tenim? Mira. Corporatiu total, Saps que ara jo sóc el teu jefe, oi? A mi no m'ha anat si se'm ha anat d'altre la mà. Què fas amb aquesta moto? La moto que puc agafar, no? La moto teva és aquesta.